and FNC YouTube. Na yamfa kasebo no enchiremu ensamum. Oma Ghana yatimo no ye nyina yenim se de biada se yakwada na yesode na asambone ensi omanyimu am. Na yechi efiri se de bia beda beso na asem foforo asanpam. Na yafa ya nimfa nchiremu awa sentimentenim. Na Ghana fo baka na watwi mu enyasem kuma ejabrane etoka menkuma sekemejapade ahwere ko ye no na enyasem kuma eno wachi nso ene madina mpotem hayam ejabrane di yabro pa wo manyimu a na ne yenyan na nanso ankra beto dia kase bopono so echirem sem wo bawura mu awa sentimentemu kuma se soamiam eja to fie bia eno no eben eye nkramom eno no eben kwaku nto ne fie eno no ben aban eyaja na bia ho no ma eja to mu no in fact o man fa pin ema nipa mienu apra make se bem de sese no ano edine ye pam no dance no kran so ye tenant out fie ho bi ne den ade sister Aisha echirem a na oton no wache ewotwem ohwa no hu se ne phone no eringe saa na ofa yo say sister Aisha wo de wanya hoden eto wache hu pesika gu botom na o se na adan ede na asi o se hwe bra fie Sodom and Gomorrah no mu dan ne jadam no ma honya hanabram ampa ne ampa ne nuane ampa sister Aisha kodu fie a ampa edan ne jadam a chese de aduro no ene enye pa bo moden ene ade hye mpotem honom eboa yem ma wonom etimi brebreje na no nanso wo moden eto nsa ede frame otumi jadwuma yoko bepie mu a chese mba ye no wo mo bu adwumade de omeye bia tumi soje na no nanso wo mudum ja wie no kapre wonom amfa bi sister Aisha echirem am enam je na to honom nti nipa mienu ebe mu agba kwa wanya mfinhye na aduo no ne din ade prince oba ba konso ono so oko school a wogina senior high school form 1 the day at the Sunday ono so we pra make se ne jana hye na man hunam dua nyina woram omno makokoto konfa noche abanya sabia a doctor fo ejina wonom so mbetumi abone yaje wonom enkwam na o kirema ansa ne jana beto dan mu no ne sika botene babu 20,000 Ghana cedis na nyina dade no make se ne nyina da etimi ahim sister Aisha kirema ne masku ntade moja pade nyina akode de adoi de Ghana mampeni ni adehia kakrabo mataso wo mosra mu ada in fact we de atodanta ahokira pa na benti sema ma wo monso egujempa na me hono ma na nkola di America be ka chem se ba bi shi oyeshi ti eshi na me ye de mi di America ba me se bi akakra bi na ye de eshi mi duro ha wie na mu se echesa tomu a ejedam minim de eshas fa fa so ye de eshi na ashi akopema sister ba kon ato aso ne dan so ni ba kon hye ni se ono oton bag o sala ono so ko ono ne ban so na ahyehyia no ho aworo no no mu ye mienu ba kon kra de wa aworo kra ye de no ko doctor o ma me so kra nyam ba kra na ma hu se no ma de esi e kan no ma kra de nye ize me dan me no ma egu o kra de nye member boost member ntale o mo di ko school o mo tu uniform se papa we ne pam ye ni mande na mo hye ase ko mo no ni nyina ahye de ma me to akonfa noche nra ya wada ya na me se ni holiday o se mi yi ma no do ya ade na Saturday ya sika 250 million na no oji 50 million ne send islam so mo ya ade ma no bia ka nyina eno kwa na mi ra minim se bia mbenya ba bia me de hye ni nyina 200 ni nyina la mi hye de ko adwuma na me mbantale ne hye o mo e de jina ho sense o mum wa yes si am edu mande kwa mi hye me makrati mi go school ni hye ye ni hye no ase de jadi ase ko nya ba bi ndampo mi ni hye no ase meti woni me matale ya de ase mi ni ba bi kwa me de meti beto ni memba nti mi hia mpanyimfo adia ebe de amaye ni hye no ase ye di eti wa ye ti me phone kra me de be ya course so kra na academy ho ni nyina hye bla ba ko ha no kwa twom no no mi di agro se asan jam awa che na sanam se asa to ne duro hu se musie ni pie no no tie mo so mo ampie obudin e kwa de me mba na me no mo na ho na ba ko sa ba ye ba no wa ba be da oda ye na oye do sa pie so koto aduane no na ye de e na ba ko ma ton aduane o so no mo wie no o ba no so we na pie ti mi ba ina mi tie se me mba ni we no se me mba ni de o ma pie so na a kire na sister ba ko ne mba na ba ko ahyehye no boy ba ko wura mo ko bom tam pie ono ka de nkan hwekwa nkobewu mpo eni a woti ye ni din e de sister Aisha ono otifie hobi ana wo kire meja etimi edi wo mabra nipa mienu wo hu nyina awro se preku mo de konfanache abanyar sabia a doctor fo ejina wo so moja pade nyina e kontidi adure no enkonta atubentum wanom ehiamwa emu kire mu ene ye de asem ntisika enye no oh jeswe enye no ana enye sa nete eno ano mate yento akase bo no so
Yentua Kasiabone so na Accra Regional Police Command ache eye nipa miensa omo mfiri Ghana mu na emo meyade apobu eno ekoso de yade omo hujimu ye papa na ya box ekita wo no anomo de bo apo no e wasakomo no ye Ramza site a eno e won kran ni mantem ha no ma police fo bo omode atimi koche wom eye wukwa de etwa mo pepombo so ni de toso aduonu baako e won fimpimienu eni aduonu nsia ni mo fa intelligence led operation so ebo omode atimi hu apartment anipa miensen etimu ewo ye sakomo no eni omode akọ honum etimi ekoche wom na nipa miensen omoche wom omudin ye Timilin Fakunle onu edi mfrishia na aduasa sanso na began adi DJ onu edi mfrishia na aduasa baako ano Lamide Rahimot onu no edi mfrishia na aduonu wotwe a omuni na obia ewo na apartment ma police fotimi akwache wom ewo honum na bra police for edu honum no mu hu electronic gadget bia no egugugu wasanso ana sim box and sim card ahodru egum na nya sim card ketwa eno ana chesa po bo no mo bomodia etimi edi aye no mu chema sane na niema ekoso wo ho ne ha adwinye ba pa ema mu etimi etoto omano ama suspect no echire mu se omu ni nipa mienu krampo ai oka omo ho ana mo bomodia edi se adwuma no ewo ye sakomo no ho no ma ye from Mike ene eye palume omonso eka ho na chese krono bono etimi ekoso sanso ano kandifo aka omo ho ye friend eye Tommy ono eye China ni ono di remote ana chese control sandbox na jumedi omudi ewo Ghana mu nyina no eye ade a ohwe ene ekoso na police for ade atoja ehemu so mo ne eye National Communication Authority for ye ejuma sane ebe ya ye ne mo mu hu it say sandbox ne sim card no o metimi eyini na timi ade afi na maboa ma hwehwemu etimi akoso na nipa miensa police for achi wo mu idi o mu wa police for akachi o mo bomode etimi atoto ma no na Accra Regional Police Command ade ato eyetimemfo ni na anim so o mo momode ya say eye sa nipa ye o mu fra mafofo so o mo bo man Ghana no e ma o ma o mu sa akwanya ni titiriu ene o mo a o mo de o mo dai e ma han ye fierafo no so be from my for frost no oba no behind wo dan a emfa edan no emfa emma no esan se woni baabi ofri ene dwumedi a wo ba bedi e wo dem honom nti efierafo emomodin a no mo nhye ne so aya na edan wurafo no bi nim se wo de wo dan ma obi no ye okronfo ebetumi achi wo omo no scan omo show hwe ebetumi achi wo mo pa ananya sa oh eno ano no nye no oh akwadon kona ma fe no etimo de mo dan ma aya mo hwe ni ye because de makromfo a ebetumi achew enipa ni dwane ebeka se bia wo ne na ye adwuma bom enti ya monye careful o se bia ni brade mo susuntu Ghana fo no mo ntutu yi Ghana fo de wa bo kita sika kese ne kwado betu Ghana ni de nipa na betina da beji hwe na asrewa omotam kase etu no hwe mo de mo nko so na da beji ta no mo behu na yanto akase bo no so ne mfa ni fa nkyire mu e wo finfi mantam na nanom ahemfo ne atene nkonwa na de hia wono gomua gwasa e wo gomua west mensenem wono madwapa edenkra ato de ama police ahene meche inspector general of police yam papa Christian Tete Yokono samosra na da gomua de wurampon division police command wa ya niam bia wo madwapa na mu kire mi say nipa mako miensa wonom tusu se mo ya wudifu anka wonom kwakoku na kwasi esel ono eye jasahene edema gomua wasei posifu yi achi wonom esaja won ko free kwa ede badia na empanifo ebeka yam die ka sebo edebatu manim sem enipa mako enkron ebo mutirim po sei enkonom ekwa kodiawu gomua de wurampon eno no wo fifi mantanim enam ni senti emam eye gomua de wurampon division police command ensaka emu mako miensa na mensa na chere won mapem samre no positive antumi anfoma nko gina mla no na wagya wo mu free say wo mfa wo ho enkrom na nkrata na nanom atren konwam ene ade hya won gomua wasa ede abeto de akasegba nimu no ekire mu ama sesei hoye kakra abakronum obi apiempo akwa abonte na wo suro efiri say enipa miensa ya wo susu say won bo mutirim po se mokoku nana esel kwasi on ye jasahene edema gomua wasei no wamna montere ne ebo life a enya semukuma enso am ka kira wade mo ne sei mo de mo ntwen na mbehu se mo agya yen se ye mo na mo che ye no ye be kire mo pa ma hu ne se yes kroi ye nyina ye dia
na ade hye ye kyerɛ mu a sɛ de ye kɔ in fact wato kodom na ɔremo gyemra ne de ye kasa bototwe nkomo ɛna mpanifo kyerɛ mu a tesa ne montu a Gwamu de Rampon Division Police Command etuo no womani nye ho baako ede ba de a omo no ane sɛ na amen sabi enipa bontiri mpo sɛ obeku ohene mu a okoku gya asehene na sɛ monsa aka na eba ne sɛ ne magya no na manfana kwagya asɛm di bia enti omosra IGP sɛ asɛm we de ɔno wankasa mfana ne kotua wisie emfa ne akyire fisa de hye a wɔde mo Gwamu de Rampon ne mpɔtam no wɔde mo suru gugye fisa ne pa bonfo na tuo mo so sa munya wɔ mo a omomfa mo ho emfa nche omokra nti krofo wadwum de wo boku obi wa ha ya pere o man ya makwan madam ka so tedam oba nti ye sra IGP ye sra de pa do ombra asem no mu do onhwehwe krofo man na ye yin krofo ka so de ye yin ka na wan ka se police fumpo wo yin wan ka kasa o de ya akoma man ya akoma oto ye mu ayede ma ye nta ase obi boku bo so mo jan moko mo yin be borfo nti IGP ombomodi de masem yas wo do jem so wa chi yin pe ba sa na so oja ho amade madam da so oja ho mo ban ni boy tu ne ma mande wa fa ye hwa that means that e push wa mo ko fun ball can pray de obuku jasin na wa ko na wa cho na nim sam no wa jan sam na prosecute or your crime office no do sam court na we ko yen che wo hwe betum ne nti oyehu nti e be se IGP de on modern to and more the master no ene ayesa dade Lumba nwom obetia ne se ne aye hu ewo Gomua wasa enyasim kwani a wote ne namatren konwam ena wote wonom enkan na enu wachi ne mebu no anodom frefo ono wo Gomua wasa eye Samuel Kobena opo ene de akasa batwetwe nkomo na wo kyerem say in fact wonom nkwa edesem efrisem enipa wonom bo mutrim posom kwakodi awue ya mpanifo agya wonom no akofa ehu pa de aba de hye ne so am ene ewu pie mpo na usuru nti de adro yi de wonom behia oman Ghana police sahene and defense minister and interior minister de adro yi de momoden na asrafo nkobo ade hyiam wonom ewo Gomua wasa ho ban fisa de akro no wonom nkwa edesen mu pa kase koma IGP CC ano oman wasa yeda yenda abatan mofra ne mranti na obi ano ho hyehye no CC ameka sei se odura numiri na obatan bi na mosuro se obi boto ahye no so sabi obokun anada obeye ne bibi onam de yeni nda wabra bro yeni mu no na agye asehene na nahemfo kan bom wo hyefa kase man ya yagye ani a yenhu ne yanda ndwen etutrafo boto hye oman wasa ene Brian ne doma wo agudi no asene na ado nti obiara nama ne ne yem hyehye nti sa IGP te asama ne due ye de nadi ewo TV station yi so a yasem ni na ne se oman wasa ye ho hyehye yen aban won bi a ode bebo yen de a ye hia sojafo ankasa esojafo ankasa IGP ma esojafo police de ye ntabrem kamu ha de police station wa ha na mom wo so wa hodin wo fom police fo an hodin wo fom kra nti baabi asisi edu no se esojafo amba boy ho ban ewo krom ha sabe edikanfo a woya ahemfo mpo ana woto wo so sese wonya ho a wo beyin afiwe ene ye mo a ye mframa ye ne na mu ye de wo bunyo koko nti ye besra ho ban bo kase a aban no de babo eye na na jasehene ene nana odikro wo ho ban se dam krofi wonya ho ban bo a yenso oman no yakoma beto yeyem ma yenso a ye timamufo no ye nya ho ban bo ana se ye tum ya agye ye ho eni ya woti ye eye mebunu banu dini ono ewo Gomua wasa ne den ede Mr. Samuel Kobena opo na ne kwakra mu no na assemblyman ede ma wasa enkran abato mpesu asom eye peaceful edu echirema in fact ensemi hapao efitiri mram sanipa bonfo etu wonum jasa hene esosa abasabasa ye ne hoye ema ne homene so ewo Gomua wasa no bepem samrei asomdwe e fan saachumdwe ebi ma Gomua wasada ni santi de adro de in fact wato kodo omaso ayehye pa hoba monsem naye to mosire mpanimfo oma hoba monsem mra pa fi seni pa bonfo mo mutrimu pode e ba ne se na matumaje omokwa e police fanfan kokogina emra no yi jamabri nkrofo a ewudifo a wote dem ye wo bakuro yi mu wejam woko na makuro no asomdwe se ihuso abo nkrofo kuro yi mu enze me de mototo asra crime officer Sunday ono na order police for wo Gomua de Rampon or divisional police officer order the Rampon Enclave na hona no
best send me breed dam nkrofo pochia wo bezi dam dwuma no me gidi dey won't kwan kwa amana ne wo Ghana here la ombo no wo de ne sabeka ho na mbra onyi ho nadi Sunday me de mbra makwan de se obi lidi dwuma wo no kroma obi so at once dam rekwa na makose dwumeza wo dam nkankan de ye prempuntu ya dam nti dam American me de wasa mbra abasene ko na asomdwe wo ha papa na ona asomdwe do nanka kro no otumpon na so sei onam de asomdwe no akofam kakrinti amakro no so nimpuntu akofam ya besre e police fun penfa wo kan bia obem the dam nkrofo a that second January wo ba wasa krom han ehia won na yanyiwa yen hwehwem ni ebisa won botaya onam do mo ba san ya ate botane bebri na edi ya pade ya tifi wan kasa hunanum ya besre e police fo a wo Ghana mine no fra na mu ina de wo mo homoten na dam nkrofo na yasan kan won amama kro no so asomdwe abem eni a woti yi aya sambre member edema de hia wonom ewo gumwa wasa enkran abato empesua so ewo finfi mantenum ne den edonim nyamfo peaceful edu ena wote ne nkanama ne boy yansam twrenin Samuel Ofolibo aten ene frɛ sentimentem kopie mum ewo finfi mantemu ekofa ma ne boy ebesom yen Yantoa Kasiabone Sona Chief Executive Edema DVLA ye Julius Nikwe Kote Ede Atuja HM se no driver's license no wa ukita ye license ni bi no u date of birth na chese da ye de wo no ana chese license no ebe expire na se so mu de eye dwumadie egu akwa mu sane ebe ya asem na ebe so ama wo license na expire on betimi asend no message ye SMS sane ebe ya won so no betimi anya sa akwanya no etimi akọ no wakọ renew no the same way edit to jawa bro mo ye press conference and de fiada opepombo som ne de to so aduonu miensa won fimpim yenu ne aduonu nsiani esan say in the first year afa ana obehye ne dwumadie na se ana Mr. Kote echema sa system yi omodi be ebetimi aboa ye papa esan say so mutimi send no SMS na kire say enche eya wo license no ebewu a eno be ma wo akwanya no ama certificate ahodo a wo so timi ko renew ni na no ubetimi akọ no akọ renew na kire say bibia timi akoso ye we nso betimi aboa se na be yo munsu dwumadi omudi ni bibia betimi akoso yo ede ama wo mamunye oha bia ewom no kasa no odin sem say edituja. We also introduced the SMS notification where now people are being informed on when their license expiration is due. Mind you, this year we are starting a project where license expiration will be conterminous to your date of birth. It will be conterminous to your date of birth. So your date of birth will be the day your license will be expiring. That is the new initiative we are bringing on board. And just the public should know about that. So we are about to roll on road ready to it. So when it's time for you to go and renew your road ready, we'll give you SMS to inform you on the said date. Enwechi ana Mr. Julius Nikwe Kote edi tuja no chemu se ade nso omode hyehyɛ foforo eba kasa hodo a nwisie pa de ebi nam kwan ne so na kyese from papa nipa home no na kyese omatimi asɛ no ni nyina no mo fa sa kwan ne so wa wunim na wo ka to ewo nwisie no ometimi akyew na sa dwumadie we omudi sane ebe beboa na omo kasa so ye to nwisie omode ne nam ye kwan so ende obehu se bebia ye tum no ometimi esiano kwan. The emission testing system. So if I say emission, you all understand. Car emission. If your car is tested and the emission is not good, we can ask you, tell you what to go for the correction to be done before we do road ready for you. And at the port of entry too, before your car is released to you, we will do emission. If it's good, you will carry on. If it's not good, we'll show you where to go for correction. So we're also introducing the emission. That one has been signed and implementation will be done very soon. Is it Biana or how do you call it? Biana. That one, I know there are a lot of controversies around it. But, I mean, who says there's going to be payment? When you check on a number plate, we have something round over there. For a very long time, none of you have even asked why we have that round thing. If it's some atomic bomb, that's what we put there or not. So, it's a Biana. We are going to make sure that at the end of every 2 years, we will check to know which cars are still in the system or not through this Biana system. And it will be done when they are going to do your road ready. So I will know, Mr. Pedu is still driving his car after 2 years of visiting Auntie Lydia. Then we all have information about that. You understand? So if you go and give your car to your girlfriend and your wife thinks the car is not in the system,
and your wife comes to me, I'll give you out. I'll give you out. Mr. Pedu, I'll give you out. And that one is supported by the Section 12 of the airline. Eniya uti ye Mr. Julius Nikwe Hotel no and a chief executive at the DVLA. Enti ose bia na Mr. Mpedu watoka ma jese ka ni sifio na yiri nyina dia na watam akoma ne nkanchema ne mpona eno eba ne sa system na yiri bebi sa ho nsam a obetimi ama omahu bebi aka ne yeden wonti ka oba ne sa na ene krum ha be de pa ene obeti eyi makro se bonsonyum assembly bo onua ba we de onua kuno ujina bia awo Abaya de wo krom ha ana enya sa enya no dia ka se bon say official It's official. DLFM 106.9. Ahane sali ya no yentu akase ya bon so na yemfa ya ni mfa nkyere mu asante mantem biom na maheba dwane de ma de hya won mo wo atwema mponua abeto mpesu aso asante mantem yo no minyamfo site osai akotom abon homoden atimi commission community house based planning services I friend eternity e kan say chips compound ebeboa pama pomuden atimi akonka de ma de hya wonom ewo atwema mponua mansenem ewo okirikurom na wonom ukire mi say eyesa aresabia empempi achew beye mfimpim yenu ene nwotwe 2008 ena mpanifo etu na jeje mapem samre ya wonom entimi anya ho adwuma mapem samre ameno ekesen nanso nyamfo afa ato no ho so beboa pa boa emani pa pomden akonkenti asabie no wasande asabofo ma hye ase am wonom etimi ebetu anamon etimi asiem na okirikurom chip compound no omu kire mi sem ayade ebeboa pa efisem potem honom no ayase pepa bia nse da ni honom omutu kwan echinchini ekọ miamia pi ansana wonom etimi akwahwema pomden mu na wo kire mam eno beboa pa ma de hye mpempem wa mo potem honom no wo ma yare sabia ho sensem ne matimi akonkan etimi de ma wonom o kire ma yare sabia no eye 2 consulting rooms ebehjem OPD outpatient department room ebehjem bi eno wa chins babia mema beda ne babia ma beda ahu eye male and female ward eno so honom ne obabi nso obetumi akwakwagina honom akwakotwe ye friend same waiting room ejanabia hjem ena afen so babia bedwade bibia demu a chese akonopam na masheba dwane kasem oniminyamfo set osaje mrem no ne yamane poni Barbara Grant twetwe nkomo e wasante mantem no kirem sem ode afuto chenkyere ade mampanifo a mobeda asabia na no otrem oda Ghana de agenim penifo boka esi bibia entena sai chese onfo obia ho adenti aya bande anyam papa dia saasuo no emwo man kurante momoden aso betumi ahwe so mana cheye sebeya adehya mo okirikurom enimpotam wonma pomuden wombetimi enya ayarsabia honom na sanso ana wasra eyem penifo mbada ayasabia na no se osra wo madam nyina moa na ayasabia ne man konkan na ba ne se beboa pa ma apomuden so akonkan wo okirikurom ede ama adehya hodo am wonmo antwema mponua abato mpisia so that company okirikurom potamu mejinse omo shase 2008 abayaba amaiko na afrasa ne ebeto aba ne ba ha ene kromani na bedi komo no so the two manim say adeba ko hi o pa say sa che compound e si wa che enti kamemboa na bibiano de be katro mo so nyako pompe so di kunima kakra bi so bayero baye am ye di ampa rode aduma edi kunimu na se samba enti ko this is the answer of earth what they go doing no more e kwa ya be faso a ye bibie edika etribo mu no rode ya adum ene and yet maybe to a woman to say, why I'm potemofo. Aha, if you're a good in power, DLFM 106.9. Say, Wama, to quite call, take a pie and tunnel, begin to set up from Aman and Potemofo to Mato. If this is a baby or high in here, this is my little set. Labua, Amanka, Sino, Yansana. Eni a woti ye ono ne yema shebetwane edema de hia wanom ewo atwema mponua wasanse mantem ne den edo nyamfo site osei akotum na nuachi ena kwankyerefo penin a oda ayersa ana o mekire director of health services
Atwemamponua mensinim Dr. Abdul Samad enso ekasa ye kirima na ni agye papa pasa ne mahebadwani abeboa ma yese womapa ho ntoma mbahye ase na wonom asiem ode adesere ede ato adehia wonom ewo okirikurom enu so mum nyina ntumi mwonom fom afam de nyina ma hoden emfanta akyi no bomwa sebe beboa na adehia mbeye atwuma waresabia ho no ma betumi akonkan ede ama wonom. There are a lot of chief compounds and war atwemamponua ha because previous governments na shase here so the many more there are more than 8 of them. Some of them 80%, 90%. The people are just light and water. And so they are not working. The MP does and then they will come and they DC will the MP was saying common fund and let's get a help and around October, government is going to catch there is a street away. The target there is 2 of the 2 facilities. That is what they call energy correct. If you apply a sway, the communities in the Shire. Communities in the since 2006. Now, watching Umudi, fortunately, time after the other, someone was saying, this is a community regulation, and I say the community people at the fair and maybe meeting they told us we from our Genesis say next time DLFM 106.9 Sikanaba amayato no man ko so hope bra na e betumi afa the cancer na community here say sanity here and there's some support now we can check the concept before it's a community and support health staff Any a woti ye ono ena woye director of health services edema de hia wanom ewo atwema emponua wasansema ntem ne den Dr. Abdul Samad na ne kwakra mu no ena onumnyamfo Yakubu Muhammad ono ye member edema council of Zongo na nanama trenkonwa honom ewa santema ntemum ebo ne obo mo ho den den nyam kota adwumaden na chi ekiremu am na nua sapa wa na mompam wona mahye badwani atu na obesre adehye ne so obi na fam de mfanta akire fisem apomuden yade a ehia pa ya me de emanage bebre se made we MP oba foforo waye ti company kama ama na ba bebie ayaresa we ano ma me manfo a wo manta ma nyina emani so ema ho ahemfo ba ha nyina mani agye na mansusu sa se me firi abe na wo twena me se ne bi ni ebenti nyina na me wa bet na me se bebie na mo do ma nkure fra bi se omo e ba bebie no ja de me bi agu ho ama me to mi drama bi se emani gye se bi yare wa ha ise ni ko ha ne ba bi ni kulu ada braka konsinin kro moto obetuto ma bi wan ko du bana de se bare na ese wi de me de se manya yare sabe o mikro bi mu a me anka sai wo ma go bo a mi fi a mi tu mi na ba ko mienu na ma wura ho e me de bebe ene wa mro tu ne na ba ko na mienu na srom okọ ayare sabia enti we ye Yakubu Muhammad ono ye member at the Council of Zango Chiefs ewo Ashanti region ena wote ne kentimika said DM atwemamponua okirikurum ayarasabia no che company mpenifu bia no a bibia de din na amane boy yensam twire ni Barbara Kranten ena different sentiment mu ebeso ne momu no apatrapa eho na mekese wagye dan kunwam a otie yen Yentoa Kasiabone Sona Apostle Eric Ofori ano aneda no weapon righteous ministry ne wonwe ano edensem ede atuja musa shenkafo ne momodi ano momo mani enda honom ewo ye kwan ne so esanse sane akwanhia apagya ne mu ewo man mu ne ha adwenye papa nipa bebre na ana ehwe mokra ankrofo adofo na chese omoto nananom ewo nsie de no ayare hosem ewo man mu nto momo mani enda hoye pa no sanso efa akwanya ne so edito asofofo eninanim se omomomodi anom form ho enso enhye dwumadie bia hodom no beboa wom ama sikatimi abom botom na emom enye so mo ye sofo ntina chese mo ye ne mabone se ne beyom betimi Agyei Sikapa no sa no na chese asori no mo ye no mutimi egu nanim ase to omomomodi anom nye dwumadie ahodo no beboa wom a
sika ebetimi abegu omubotom no chema Ghana fo nyina so nya adwumaden esan se de adwumaden de so aketua no eyeye pa ntomomomode anya adwumaden momo nkoye niam basabasa no daachi bi na ebetimi aha wo manaso mabusuafo anampo se be daachi bi na ebeka sefa okra fetwa so ntomomomode anom nya adwumaden se na ebeye betimi aboa onom so daachi bi no mabrabo etimi akoye no de foto edit to Dwa abra ye Thanksgiving service ekoso ewonwe no ewajeso municipality nim ewasantemantemu da bia no asem ba ko ne se afi wesie no ya afi a number 1 new beginning bia anye wo man na kwa njire bi ohia ye hia kese pa ne se ahweye now ya kwan dodo na anye enti se ye nam a ye nto ye bo ase na ye nhwe ye driving no emuye na se hwe ne ye nyame obo nipa ho ban no se nyankopon na amanim de ne nyansa so se ye mfa ntena asase so mo ye ho ban enti ye hunu sa ne ma na awurade sunsun betena ye so na asomdwe beba ye so sika wo sika oye adwuma de a eboa wo enti me amewa hem ye contractor me sofo ogina me chere resident pastor mansum ono nso ne latest form na ye adwuma wo shop therefore enti se chena bi no nyankopon hira na o deserve se nyame hira because oye adwuma enti se obi wura sof dwuma mu a me mafutu pa me de na se ada se methodist ada se presby ni methodist omo ye adwuma omo sofo no ye teacher for charismatic for no nye adwuma ne ye nya sunsun ye di bunkofo wo di bububu a we ye nye na emo kono no kware na wo ye adwuma na bre no so se nyame hira wa anya wa hoden ono wa ne be hira wo be gina ne nkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ ni mu no ana be kyerɛ wo se ba bia wo kɔ no e nyamsompa bɔne anim ka se ka asafo nim na asafo no nso no ɔkandini no emanim de kwan ye fa so ye adwuma mpo a ye koyi ana se ye adwuma timi so aba saa ne yema nyina ka bomu ana manyamsompa no egina ema asomdwie eba nyame maso aka kyerɛ wo se umfira awurade se wo de kan nso asase no be face challenges na mom ebeduru mere bi no omo abese nya adanse die se ai tso ne akwalatifie na oya ade wonka onyine ne ade ne ko prison obebo sobo saa bre na adwuma bi ba oye na woka aba be ye zid ama wo mo na omo abedi adanse akase de wo kyerɛkyerɛ wo no asomdwie na ade ma wo sisada na kyerɛ ono ane mfom so ne gu no efi se obɛhyɛ ase obɛka no korɛ me hyɛ ase ebra na ye nipa bɛ 38 emu 18 gya ya sɔre nda koro ba na sɔre na increase aboro so no enti se wa wo ka no korɛ na ase no nti no wa sɔre da bi wo mo epɛ no korɛ no so ayɛ krado hwehwɛ no korɛ ne pa DLFM 106.9 eni ya uti ye Apostle Eric Ofowio no aneda no weapon righteous ministry no ewo onwe na nu achi ana sɔre mane so ede afutuo elikoma mabuni so momode ya hwɛ montade hyemu ye obi wo hɔ no ma hyenta de mbema ne titiru na kyese wa twinika no ede akoto ne to ase na kyese oto na ana obomode ya etimi atwen san so na ma na kyese omosra huni na agugu omunufu kyese nya asem keto na monte so anema odi wani ebehu no nya asem keto akranto momode ya no mo hwɛ montade hyemu nso eye ene yentade hyemu ema yentimi nya boafo the way yesi dressing the way yesi ye ho obi wo no ma na opese oboa obi wo kra na ebia nisu ntesa nam ne dress na wa pick from the wiase ye nti ema ne mo akra etimi ka echi ene ye hwe adwuma bi wo no mo wokɔ na wa dress se area de man se onyangopo okuno ne na ho bambo kwan so ye den because ene ye hwe de wiase na ekro na se unni sunsun ye tuen safre obi bia no weapon papa yi oye nyame nipa nyame nsa wo no so de meka ne se nyame hra no ene na koma pa na ho brasi a ode wo ma obia odo obia onye yiyimu DLFM 106.9 onye yiyimu obia nka obeka se bia opewe asem ompewe asem ba odo ye na mnim se nyame nso be hra no we hra no so dada ye ni asore komeka se ombra no weapon direction die bi obi wo ha obeka se die owo na oyede o she but se be ya obe dress obeka ta ho kakra enye se bia obeyi wo ho atare bia bebe bia de hia ne se like obi hu a onka se eni ya uti ye ya sorry mo ewo no weapon righteous ministry no ewo onwe na amanibo ye nsem troni samo for wibuaten ana different santimantemu ebesomye we nyina we so na yan kan madwe kire ne bi emfa nsem wo Facebook no so taw na Kenneth ata emfa akopama so nsem emesom yem na me wo fa se Barbara Granten ena wo so hwe live edifre kumase apatrapa o se adehia modan ya hwe santimantemu so amene mahwere magyapada na yankopon enhye moden pa koye o madoye ene ne beboa pa wase ntia kwese nkoma Honorable Emmanuel Jackson
aguma DCE edema fija kwabre efija kwabre ne east north anase ye hefa ana west aya chirim na agye wuden nana dwumo ngranza na wodifi na wase peace unity and strong front will win MPP's primaries. We are MPP and one no kunim ne de beba bibia beto din na mo hwe na de obedin kunim be wi no man kutwa fight wechire moma bibia na din me offer say sweet Elizabeth de aba na so my adwo my darling uncle Sam any elegant Sikapa Lord have mercy oh hey my regards to man you from Pong Sweet Betty or the Lebanon zone 4 na chei bafo dakwa chei bafo dakwa osina na chei bafo dakwa ni here life edi free car price DLFM no size eni ka chane se michia na ni o mesra me wala adwe car price na e di ala adwe de se nante ekeke enti mo fa se chei bafo dakwa michia pa ka chare hia mo car price se michia mu nyina na dele ka yete ene wo so here life edi free nkura kan na o se we de o ma ya ha ba de sa me ya ha opani ya joso na Janet Ofoluwa said the aba and was say o my adwopa na dwumade aye bono bisa say wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na Adjoa Agyei Sikapa wedding na obi kan say mi wa ha no bisa say adentina adehia mo ogumua wasa mo bisa say posifo na ho odin so o say mo say posifo na ho odin so no mo fa sojafo na say asem na ye nwa pranti o mo ye friends of police no mo adwa pa o mo nya happy too much na Regina Buadi de aba na wase o ma ya adwopa odoye pa na dwumade aye bone de in fact yankopon hran Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa wedding o hwe life edi free achemwata edwanim na wompon ungofie ba de sada ho odwanim yo mate na Hayford efum ina wase o ma ya adwopa o hwe life edi free dance man kase bo papa no meseme das mo fa se bebe yadro yi de abatanse yanko se ya fa hye go a ehu hia gogo de ya de boa Emma Sports ekon kende yanko ye fa what you go? Mon spring off. Now if you samra back. As I said, you're medin kunim. Born no crama head it. Ma shall go. Muka go. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. E mo ade. E jawo. Dead. Pressure upon pressure. Mr. Kasante. Mr. Bade. Mr. Kasante. Asante. Mr. Kasante. What you going on? Mr. Kasante. Hey, Borike! Pressure upon pressure. Mr. Kasante. Mr. Bade. Mr. Kasante. Asante. Mr. Kasante. Papa bone ben ya ye wo fa se Kenneth ata watena se ye nkwa ne nchen na small do wadi tintimai wakopa maso no omfa ni nyina mesum ya numre me wo fa se Kenneth wo fa empom design oh nyame na adom ye da ye te ase ye fa se dan ye enfema no eno ano no ehunya pa yes se de bia meka se wi ase ade chiwa na ya afi o sa pepepe yes enti ade a chien de ye fa papa na se dan ye enfema no eno ano no na bibia nso entimi enese weekends and Friday enti abesode a mema Ghana fo ahunu dakora ye wom sa pepepe na wo do afutuo ba ya ka kire se fa kosie aya mo se Friday ye ntufu no nti obi ya de bone Friday sa wo ntumi oh jana man ya no pen ne nkasa obeti ase na de bia emfa de ne be kwa wu ma obeti opening e free Saturday kopem Sunday anaju 12 midnight no mesrew enti obi afo enti wo de wo bre nti kajagum ne yewia e beba ho why ya me ne wanim kan right e busan mo bibia kwa ba biom enfemra deal 106.9 mraso se na nwume so yetumi e de amafo close and say agudie mu nsem no enso etumi ebrebe hyase e wo fie wi a na yetumi e de amono ne nsem no enso etumi ato ase hyase de a na ye hyase e de free GF ade a okopie mu enso e wo the disciplinary committee a okan nanu game a eno so etumi eto da true democracy game a omo ebo editor Paul Sitintia mensa e kan sempen for ekotena ase no omo etumi e de tabo enso de ato club a ye fan true democracy okan pinche eno so etumi eto twa e wo kukrantumi bra na sa game a
against Port City and also etumi eto jantimi no eka say dey 30,000 and no any sikabotina GFA omo eye regulator and so mo hwe eniama enso etumi ekoye no omo etumi ede fine club ye fen true democracy ede san komo no enso etumi eto jantimi no eka say dey kopiemu enso the disciplinary committee enso the Ghana Football Association dia and no 30,000 Ghana cedis and no any sika club ye fen true democracy omo ekwa kochia ye de san komo no enso etumi eto jana unim say Ghanaian players no dodona eguso mo making move nantia mensa Enquires officially abrantia ono esia kan Edema Karela United abrantia ye fen bless again no Enquires abrantia no ono so etumi ajoin Mexico club ni din ede kotara ye de san komo no enso etumi etu jana de mensa Enquires Kumasi Asante Kodoko omo goalkeeper na ye fen we no Mohamed Kamara antia mensa Enquires okopiem South Africa club ye fen Orlando Paris no omo etumi show interest Kumasi Asante Kodoko omo goalkeeper fen we no Mohamed Kamara ye de san komo no enso etumi etu jana onim say chira Heart of Folk big game enso airport Legon Sports Stadium ho na Heart of Folk head coach na ye fen Masiwu Didi Dramani ono so edin komo enso dia fa club ye fen 11 wonders yentie komo coach Masiwu Didi Dramani enso edi edify 11 wonders team no. They should not deceive people from what they do. They are one of the finest squads in the league. They play more free flowing football. They keep the ball more, and so we'll try as much as possible to close spaces that they will create, and then try to take advantage of their vulnerability in terms of how they defend as a team. And so we will respect what they have. Yes, and no I am coach Masiwu Didi Dramani and so etumi edi edify 11 wonders team no so mo de omo area tam so bia se club ye friend 11 wonders ya dia open Ghana Premier League one of the teams omo etumi edi ball eto from airport and no aye club ye friend 11 wonders coach ne de wono edi tuja se ya dia omo etumi steady 11 wonders boboko na and no aye Masiwu Didi Dramani wono so etumi tuja na head of the game china womo ekono no ni team Heart of Folk krano omo etumi aye ready ere kosa gima and also etumi etoja yentie sama wono ekafa ni team no. We really condemn players on when they make decisions that need improvement. We rather use those mistakes as learning paths, and so the videos we saw in our highlights based on how we defended, we also need to improve on how we defend in the last third, and also having the ability to take advantage of weaknesses of opponents and then yes, and no I am Masiwu Didi Dramani head coach Edema Heart of Folk team no on also etumi edifani team no ha ye de san komo no enso etumi etu jana away from Heart of Folk no yenko piemo ewo Kumasi Asante Kodoko onim say Sunday omo etina fie abo big game no enso etia club and team edi paseke Holy Sana head coach ye fan Abdul Karim Zito head coach Edema Kumasi Asante Kodoko na opening no ene yene ne etwetwe komo ebisanse mentality eno ewo Kumasi Asante Kodoko players no kra no to say ahead of the game omo ebo editor paseke Holy Stars. Everybody saw the type of players we are having. I see we are having the best players in Ghana. They only have to team and then change the mentality, and you see the best out of them. Opinion your friend Abdul Karim Zito and so etumi ede two dry ye sound komono and so etumi to jana unim se kopiemu of the Ghana Premier League and sama amount for air can say open one of the club omo ewo best squad and so a gliga and also etumi to jana no Kumasi Asante Kodoko no and I'm so Emma coach and so the din komo ede fasan sama amount for air can say Kumasi Asante Kodoko omo and the best squad ewo the Ghana Premier League yentiensma one also etumi ede two dry will definitely show me what to do. So I don't have a say now. When we go to the trainer will decide what we should have to do. That's why we trained. Yeah. And don't forget, it's about telepathy. The one you pay and then you get your result is the best.
Yes, eno ayen koma openia ye friend Abdul Karim Zito head coach enso Edema Kumase Asante Kodoko one also etumi editu dwa yede san komo no enso etumi etu away from that no yen kopiemu enso sports funder and also etumi eto dwa na unim se nchepi ena penifo etu kopiemu e parliament ejituma meno eka se sports fan no and also etumi aba yede san komo no enso etumi etu dwa na unim se no sports minister Mr. Kofi Idi Adams ekopiemu enso the vice presidency opinion and so Eden Komodo Dona Eko Tuja Kwanya Ebefa so sports fan pinifo and so betumi Eden Share etumi ato akomna niema and so etumi akwe atkoye na ebro mukop share and no vice president ma Jin Nana Opoku Ajman Eden Sam Eden Tuja Kwanya pinifo betumi afa so ama sports fan no and also etumi edi juma yentiens mama and so etumi de tuja. I want to urge that we find many ways of populating the fund, of raising the funds, maybe beyond appeals, even creating the facilities that generate the funds and taking very good care of them. So talking about the management and so on were very important for me. And then the area that you also talked about that I find very important is, I mean, in your achievements, is to ensure that the security. Yes, eno koma mami Jin Nana Opoku Ajman vice president Edema Omaya ye friend Ghana enso editu dwa kwanya ye betumi afa so ama sports fan pinifo enso etumi allocate ye sports events eno so etumi eto dwa ye san komono enso etumi eto dwa na kopiemu the Ghana Premier League branch ye friend Salim Adams this season ope one player and money mono enso etumi eso eni no branch onu si akan enso Edema mitie machine so branch no wetumi abo 16 matches 4 goals and also etumi ashe make assist no 1 so and a man of the match award no also etumi age 4 who ayede san komo no enso etumi etu dwa ye ka ho sem no enso etumi ede acho na unim say ade a ye guso ayedi sports fan ho komo no ye ade ampenifu a omo ehwe the sports ministry led by Mr. Kofi Idi Adams no also etumi aswe in board members omo eba bedi djuma yen kohwe mbra na Mr. Kofi Idi Adams sports minister also etumi eswe ampenifu omo beba board of directors enso edema sports fan no. That I will at all times well and truly serve the Republic of Ghana as a member of the board of the Ghana Sports Fund, and that I will uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana as by law established. So help me God. We go straight. Yes, eno bra sports minister Mr. Kofi Idi Adams one also etumi eso empinifu a womo abe board members enso de ma Ghana Sports Funder and also etumi eto dwa yede san komo no enso etumi eto dwa ye fensi china man bise tenasia one also edit details and more enso betumi efisa media and also etumi eto dwa ntie dan won ye ba pe na yakoma focus. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. One spring it off. One spring it off. Now if you want Samra back, as I said, you're doing kunim. Bono krama head it. My shall go. Mukasha go. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. DL Power Sports. What fire spring of the Ayen Tufani and Kwama for close in Yankosha and Sama, and also every however Yan Shasia every calf, one more Champions League now, and also etumi etoja unim games, and so etumi etoja Egypt bra, or my anasa club by a friend Ali, or more etumi eshe 2 goals younger, or more etumi antikano and so Sasuna meno ekase game no, and also egusua etoja above 46 minutes, and no Melody Sanders Ashe 1, Saso and a club by a friend Ali Hilal Omduman, almost etumi Ashe 1 and
yɛde san kɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa officially wokɔhwɛ ball and pinifo ɛnso etumi ɛde bɛto dwa sɛ yɛfɛm bɔ ade a ɛno ɛyɛ CAF competitions na ɛno nso nneɛma etumi ɛkɔ joining live on Facebook no bɛhwɛ ball and pinifo ɛnso etumi ɛde bɔ CAF interclub competitions a ɛno nso etumi ɛto dwa yɛde san kɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na onim sɛ UEFA Champions League this week ɛna games no ɛno nso etumi ɛto dwa na in the last 5 ɛyɛ Champions League a yɛtumi abɔ branch a yɛfrɛ Kylian Mbappe Lotin ɔno nso etumi ahyɛ 39 goals Arsenal branch a yɛfrɛ Erling Haaland ɔno etumi ama 35 goals Arsenal branch a yɛfrɛ Robert Lewandowski Kuban ɔno nso etumi ama 23 goals a ɛno ɛyɛ the last 5 Champions League games a ɛno nso etumi ato dwa yɛde san kɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na onim sɛ before a opani na yɛfrɛ Ruben Amorim ɔno ɛba bɛfiri Manchester United na akɔda na yɛfrɛ Kobe Menu no ɛyɛ ade ampanyinfoɔ ɛyɛ ɔmo atwene sɛ kɔmo ɛtɔn saa boy no ɛnso ɛde free United bɔ wɔkɔnante a mensa ɛka no sɛ after opani na yɛfrɛ Michael Carrick ɛbɛfa dwumadie no na abrante no etumi ayɛ na atwene sɛ ade a ɔno nso betumi extend ne contract a ɛno ɛyɛ nkɔmɔ ɛfiri Kobe Menu hɔ ɛba na anadwe a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na this season open one club a ɔno nso ɛwɔ form ɛwɔ Europe pandi a ɛno ɛyɛ Bayern Munich bɔ wɔkɔnante sɛ this season ɔmo etumi abɔ 29 games a ɔmo etumi ɛwini 26 103 goals ɛne ɛyɛ goals a Bayern Munich for no ɔmo so etumi ahyɛ yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa ɔyɛ Arsenal fan a tie we sanse mo club no sika etumi aba club sanse UEFA ɔmo prize money a ɛno so etumi ɛto dwa unim sɛ saa winner Arsenal for no ɔmo ɛfa against Inter Milan deɛ me no ɛka sɛ deɛ ɛyɛ ade a wokɔhwɛ sika Arsenal for no ɔmo ɛfa ɛwɔ UEFA ɔmo Champions League no kamia sɛ Arsenal for no ɔmo etumi ɛfa sika yie pa na unim sɛ participation fee no ɔmo etumi enya 18 million euros saa so na ade a we no ɛyɛ performance fee no ɔmo etumi enya 36 million euros a ɛno ɛne sika botina Arsenal for no ɔmo etumi afa ɛwɔ UEFA ɔmo Champions League no ma yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na oyɛ Chelsea fan a tie we sanse me no ɛka sɛ Chelsea for no ɔmo ɛpɛ striker na ɔmo kopiem ɛwɔ Atletico Madrid ɔmo abrante na yɛfrɛ Julian Alvarez ɔno ɛyɛ striker me no ɛka sɛ Chelsea for no ɔmo ɛhwɛ sɛ abrante no ɔmo etumi afa no next summer yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na unim sɛ ukopiem ɛwɔ Europe dia opɛ one club in terms of sika ɛno so etumi ɛba club no na Real Madrid for no 2024-2025 season a ɛno so etumi ɛto dwa opɛ one club a ɔmo in terms of revenue ɔmo ɛnsa ka sika yie pan dia na ɛno ɛyɛ Madrid ɛyɛ 1.2 billion euros ɛno ɛne sika botina ɛno so etumi ɛba Madrid club ni ma yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa Barcelona ɔmo ɛtɔ so mienu ɔmo ɛnsa ka 940 million euros saa so na Bayern Munich ɔmo ɛnsa ka 830 million euros ɛno ɛyɛ sika botina 2024-2025 season revenue a clubs no ɔmo ɛnsa kan a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na oyɛ Liverpool fan a tie mo manager na yɛfrɛ Anna Slot ɛde to dwa sɛ why wadwen sɛ Liverpool for this summer and I said this winter transfer no ɔmo ɛkɔ akɔfa player de to wadwen sɛ ɔmo deɛ ɔmo ɛyɛ wiatam sɛ kwan bia so this winter ɔmo ɛntumi ɛnsan player wɔ hɔ a ɛno ɛyɛ nkɔmɔ Anna Slot ɔno so etumi ɛdi a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa okay former Chelsea player former AC Milan player we no ɛyɛ abrante ne friend Tammy Abraham tia mensa ɛka sɛ abrante no ɔno so etumi abepie mu ɛwɔ Aston Villa yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na unim sɛ na wɔtwe mu a ɛna mede bɛto wɔnim sɛ abrante friend Cole Palmer why na dwen sɛ ka United club no ɔno so betumi adjoin na ne coach a yɛfam Liam Rossinia ɛde to dwa sɛ abrante no ɔno ɛba no ne na twetwe nkɔmɔ ɛma abrante na gya tum sɛ kwan bia so no ɔno so betumi atoa so ɛwɔ Chelsea na wonim sɛ Cole Palmer ɔno etumi ɛsan 8 years contract ɛwɔ Chelsea ntanya di abrante no ɔno ɛkɔ akɔpie mu ɛso Man United a ɛno ɛyɛ nkɔmɔ Liam Rossinia Chelsea ɔmo manager no ɛde to dwa yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa na wonim sɛ Chelsea hɔ na ɔmo ayɛ ɔmo adwen sɛ abrante na friend Douglas Luiz no ɔmo ɛkɔ akɔfa ne loan a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa Liverpool ɔmo abrante yɛ friend Chimicas no ɔno ɛkɔpie mu ɛnso AS Roma deɛ mensa ɛka no sɛ abrante a yɛ friend Andy Robertson no Tottenham for no ɔmo ayɛ ɔmo adwen sɛ abrante no betumi afa no ɛde afi Liverpool no ɛnam so ma Liverpool for no ɔmo ato nsa ɛde afa abrante na yɛ friend Chimicas no so no so etumi ɛnjoine club na yɛ friend Liverpool yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi ɛto dwa official abrante a
a we no Souza ono esi akai Brazil Santos club no mu abrante no etumi Adjoa ne Tottenham club na eno so latest amensa eka ye di san komo no enso etumi to na unse this season upe players omo etumi ashe 10 plus goals aso na assist no omo etumi aye Europe dia branch ye friend Luis Diaz 14 goals aso na assist no ono so etumi ama 10 aso na branch ye friend Michel Olise ono etumi ashe 13 goals ama ki assist no 17 ye di san komo no enso etumi to Lamine Yamal enso etumi ashe 10 goals 11 assists eno enso efri ho eba ye di san komo no enso etumi to me last story amedi ace no Barcelona mama kora na ye friend Fermin Lopez no ntia mensa can say Barca for any akora na koshia contract extension eno so betumi atodwa ye di san komo no enso etumi to na unim se kopie mu La Liga ne mu dia players Adjoa Agyei Sikapa La Liga ne mu no first player Kylian Mbappe Lotin na unim se ye bia na ya dia Madrid for no omo etua 33.3 million euros eno ene Sikapa na Kylian Mbappe Lotin ono so ensa to make Vinicius Junior etos mienu ono eji 25 million euros ye bia saso na brantia ye friend David Alaba no oti bench ne mum no mo ko hwe La Liga ne mu dia kamia isa brantia no ono so etumi eji 22 million dollars saso ena brantia na ye friend Jude Bellingham the first 5 ne die kamia isa Madrid players no kwana omo so etumi eji ska kase ye de san komo no enso etumi to jankan 7 de toss ne mum no ye mre no etumi aye bia chano pa ye ba ye betumi age bre na some duties and more ye to me every Mr. Kwame Fum ebo ye chidom saso na Chelsea ono so ebo ye chido disika onso etumi ebo ye chidom man bise Bismarck eduse saso na brantia ye friend obomo Raman omunia etumi ebo ye chidom medin the Kenneth art wetumi afem Kofi Popcorn aminje mu ema me wofa na me wofa enwie bibia ema ye kama beda se pa me wofa se Kenneth ata ye da se pi se wode agrupa so ensem no abosme nanso ensore nkofiri se mpanin se ebobiri jajja kwa ya na nya ne kwanti twen komo bi ho ha ebedi akira ansa wasore na ayi Kofi mesra Facebook no so na mente birthday we mfro na na ye Friday nti no ye den asa de tibia na se ye hwe na Friday amamra na ye na ye di share DJ afiba kwan na we ya woda soronko ekọ ediama me wofa se ne den ede Ismail Tando Newton na ene your birthday so wa for the match name say, may the Almighty God protect your destiny and make you a great person. From your uncle, Ike, no, wati kumasi kumewu, nanso, obo jumadin ye pa yen semtrini, or ye journalist. Intene, me wafa se udin de Ismail, Tando, Newton, nyanko pondi afewa kon akamfie ho. Ewrade nya okese, ye die nkwa tenten, anyway, nyini chira twede yampo nyanko pon fanu mo, nyansa, dache, udabebo my Ghana. So happy birthday and confirm Ismail Tando Newton. We free Ankara the day at the Ike otikumewu was sentimental na oyen senchira mission awodanom oyena sonko kra ene eye da ben. It's Friday. Moya sure say mote da kro de me ba mam san bi sabiem me wofa say ene ye de beda. It's Friday! Oh no, na edu Friday sana. Aya na de ba ko ehia nie. Ye wonwuma hodo a na tide hia efia da kwan. Ye nyum na de hia Friday kwan no ye nyum be ya. Baby Friday mini ano. Baima ngana Friday baima. Mogo nga mini yawuno. Baima ngana Friday baima. Inga kese Monday. Nutu mo bi Sunday. Kese Wednesday. Baby Friday mini ano. Baima ngana Friday baima. Mogo nga DLFM 106.9. Friday baima. Inga kese Monday. Nutu mo bi Sunday. Who said eh Friday ampa. Inti ene de na bekoso. I swear.
And never ye I swear. And never ye I swear. And never ye dwe dia da na beko so enne. Ima be yababo. Abaji. Yeah. Ima be yababo. Abaji. Yeah. Odim. I want Jesus. Hey, oh, Ipotaya. Wamadian. Odim. Ya. Odim. Ndi yabo. Ya tasemba. Ima be yababo. Abaji. Yeah. Odim. I want Jesus. Hey, oh, Ipotaya. Wamadian. Odim. Ya. Odim. Ndi yabo. Ya tasemba pa yabo. Friday na ya sha se no na ya Friday dia mama ya misa broni ni say en na ya da ben pa. Ladies and gentlemen, the weekend. Better. Enti broni na je so dia enne yetufu be ya na. Friday dem pa na tu ka fa mu. Say o si entufu absolutely entufu Friday. Enti Friday dia srawo. Entu ni pa for Friday. Yeah sure. Kasabe ubakasa gukwa. Srawo adu ni ka srawo di. Entu ni pa be for Friday. Fi ada nya dia entu ni pa for. Enti free na kwa pem. Sunday anadudum yenu. Dia na be ko so Ghana mayim. Tu be sia Ghana brand any maba but me boy. Ai, I'm from Famba so den enwa. Tu be sia Ghana brand any maba but me boy. Ai, I'm from Famba so den enwa. Na me gumi den enwa wo. Adwama yo se pacha. Yes, say free na kwa ne dia say ya na be ko so na patapa say ne natade bia guy pa ye hwe say patapa kan ya na. What do you call this your design? Very very beautiful design. Weda ye line so ka fanti na ekuye ni mo. Okay, ne yen ka fanti e jwa major line so then aba. What do you call this your design? Very very beautiful design. Weda ye line so ka fanti na ekuye ni mo. Okay, ne yen ka fanti e jwa major line so then aba. Oh, it's like and you better and oh it's like no na ya Friday dia ya besre ade ba kuni edu Friday na asujafo bre pam DJ Afiba or bre because on wade ye wade on wade ye champion teda on wade ye kwam ya fum onka hom Bismarck edu se man bize on wade ye odiska banten wade ye Jason wade ye Obo Raman or the about see hit on so wade ye sujani abantia ohuna mani weekends we na mo wa fanso me na me ye mu leader a me time achirin na mo amaka no e ma ne de ma no kwa de season wale ye akire mu hima wane ye Miss Silver Lady nso sa enti ya nwuma e ba no enie o ma ya nwuma ma ye o mo se ye mfa nwuma ni hia mo kwan Asuja ko nyina ye be wale wa Yesu ni mo ye nyina ye be wale Asuja ko nyina ye be wale wa de won kan fadi ye be wale Asuja ko asemoda me taiko Asuja ko asemoda me taika Asuja ko wasemu ye me ya bebre Asuja ko asemde me taika Anajubia jise wo wi kala welo Wọ́n kan no wọ́n so wọ́n ra wa re wọ́n kan kan de asuja ko nyina ye be wa re Yesu ni mo ye nyina ye be wa re asuja ko nyina ye be wa re de wọ́n kan kan de ye be wa re asuja ko asemoda me taiko asuja ko asemoda me taika asuja ko wasemu ye me ya bebre hey sika enyu e be relate ni say what the Bismarck enyu no Kenneth enyu no hu ni say Camera ya nyumo ai o say ya seme ye o mo ya asam de mo weekend say du pa na nkesi kapa na ka mikita bag na awurade nyankopon na ma peka na misimu ka akọ dofo nchen na so se be ye awurade nyankopon ye o ye pa na mom me wa fa secret bi wo ho onyina di na oyi secret na di wi a aka ye last voice na ye nsoro so na DJ Afiba na ye Friday tumunim se de tenendra manager pam endra anadwene ma na o adwuma de Afiba di ni fi ha no ha se o hwese ne omo bonyom ne pa o market mu na last nyum bi o de buy ans obepon no passenger no agurade nyankopon ha endra manda na o de yenko we secret ne yenko 21 kan no kra me you secret ayu ne wo secret wa me ka chan e de secret me ka chan ta ma ka chere me se oya man se adwuma we ide nti one ne ile ni ja ye ne se ono okwa anadwo nti bi wo ha
a woman no abefiri a woman no abefiri into obai na be ma foforo ne ne yele no da catch me curse you man mum ekusia and then crazy thing why your life mo pa boyfriend him up to now boyfriend ni mo she and then crazy thing okay crazy thing why on my life my boyfriend him I had sex with his best friend and the sex was like it was nice and was gorgeous friend him I had sex with his best friend and the sex was like it was nice and was gorgeous. What you we can see and some say ya na go fast for bedini ko you sikate or say sex na saying gorgeous you no kran kam TV da na send na ye sweet na bro hey Kenneth wafa ya besra mo say na ya da di kan ya we ya kase bu achi nsem hunu ene Friday bia de ene fie ha ene enti facha ye pa ya kase bu achi nsem hunu a ye di ansan ya so de akom enti na ya Friday enti ya pese o Friday na ye de enti ye de wa hya ase Kenneth wafa girls na bi ye niama wachi papa ohun akwedi mo oh media me say they wakasa ni sim you are talking from experience there be bara there girl kan o say like oni boy no no na down for pa na is boy ne ba no ho a on fail to say ne best friend no what I say no say na unua den etua ho na obi so ye den oh sir ene ebeya gewe ya because ebeye gewe ya semna ontimi go 2 runs oko 1 bene ana so ojene iradi na ade na me ko connect me mba 30 minutes free na me 2 minutes for Amanda umre na enso ye why ebi a ni obeba no nya abro why 30 minutes we nya abro so 30-40 ontimi go 2 runs oko 1 bene ana so ojene iradi na ade na me ko connect me mba 30 minutes free na me 2 minutes for Amanda umre na enso ye why asamna ha Amanda enti Kenneth wasamna beye we ya wafa na sampa boy agei boy pa nyankopon betie ontie sen amafo bompa ehia billionaires ne ade wo de wo pe na wo pa opening na de open obi pe ho na kire wo sa dabi e wo de obi ape obi mpo pese nko toka nko an wo dam ade ne dan ne bibia ne kamu nyina gu ne kam onko ha na ho kura nko dadam na wo na guess no ma yem bi so mo say yesika no mo pe ana say 30 minutes no ya no mo pe amupe ni nyina ye peni mi sa amupe ni nyina sika iya no 30 minutes ana diskana ka ho sa uben micro uwe chire too my Ghana for nte kan ye wo se omo ye dan say omukọ 30 minutes na no mu diskana ka ho na wafa hu say omo mutumi ko 30 minutes so na say bi omo si kasem no AI de e wo fom kakra omo se junkies in the ta ko kwatenten no sa omo se junkies in the enye easy so obi ono ko pesca de onya da agency so ayo se wo mpona bi na o ye kama na hu so ne junkie di e free am oni na ho sa wa hwe a wife nsu wo yiri nsu nchen bi me na me ka kire ti said ya ye no awode na na ye nya anwade enti we die ye boy a large voice awade no anya ye shegelege yes wo nickname no shegelege ya nwade me bia no wadi me ka shegelege awonye so no shegelege ya nwade me bia no wadi na mra ne no umra ne asai bidi agoro basa aya unhwe TV so aya basra mo aya mo hwe TV so na mo pele Kwen fa so de nsa kan na asenifu no kade ko pele shego opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa chao na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na nsa so nufu tinye se bia wo na mada wo ba ye no wo huni no mada na mada ana obo so me nufu si wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada opele aden anyam etikase bo ne ye de asie bu ne kom se we musemufo ne ye maze me bere dwene se mu ema yen senior man champion tede ekopie mu wo Facebook and afis YouTube makase bo no winya bi ehwe ye Mr Samuel akwa DJ Zigibim echinchim efreni fruma edesum ye nimre yi me wa fa se Kenneth ata ede kopamaso nsem ebesum ye DJ Afiba the international DJ my moral support akenka for yemienu edi ameje so yo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotadi fufura champion ede ama me no eye bantwerebo otafrija nana mene
Adjoa Agyei Sikapa. Na hotedin de di kan. Wedding. Ana afi. 11. Yes, also the international DJ. DJ Afi. Senior, and now the other fine. Baby. Say baby oh. Pacha woman no danom one boy ma minti no. Woman. And then Friday ni. Baby obe fan na be so betumi a woman wa. My name woman and woman. We don't know. Ayesa no. Ayesa no, we don't know. Matias here. Enti Ghana for the mercy. Ya me ya do am de pam. Ye be hia. We can see ye two for ye nti. Ye hwese ye wofa betumi a last go a. Yakra mo. Spring it on.